Hi guys! So, naano ta karon sa fort. On the way na ko sa Relic Tapas. Kay dito amo ang YouTube event. Oh my gosh! Mamitan ako dyan ang mga sikat na mga YouTuber. Sila Say Tioko, sila Janina Vela, ug daghan pa kaayo. Excited na ako makilala sila. See you later! What's your name? Trisha Uy. Trisha? Yes, I watch your YouTube. You're so pretty. Oh my gosh, Trisha Uy. Mapalalang girl. Thank you. Hi! Ito na with Yuan. Para sa meet and greet. Excited na kayo? Hello! Oh my God! Ito na may sa panel. Goodbye, Dili. Ate Baby Lou, are you ready to eat some Mongolian bowl? So excited! Salamat kaayo! Hello! Hi! Hello! Krisha! Hello! Hello! Kong, schoolmate in high school, barkada po. Hello! Hello, baby! Hello! Sama si Kimi! Hi, Kimi! Photo booth is life. Yes. Thank you! Position yourselves. Oh, position yourselves. Position yourselves. Hi! Sa photo booth kami. Hi! Mga pa na ako diha. Guys, sa mga parinti. Thank you. Ay, ganda, ganda. Thank you. Baka niyo mo, uy, na kay Chinese blood, no? Meron po. Sorry, nag-Bisaya ako. Okay lang. Tagalog ka pa. Kasama naman yan. Ay, marunong na. Ang galing, ang galing. Kamay lang. Kamay lang. Thank you, tanggap na tapos ka. Char! Hi, Luisa. Mga una mo dara. Bisaya na rin. Si Miss Menchi, YouTuber po siya. I-follow din nyo, guys. Thank you! And vlogging is life, JR. Hello! Fiona? Magkanta ka daw. Ha? Ako? Game! Happy birthday, Ren! Happy birthday! Belated happy birthday! Hello! Twinning kami! Hello! Twinning kami! Kaya sa boyfriend mo? Hi! Dito ako. Hindi ka nakasama. Bye! Bye-bye! Nuuy, wala na payakan. Hi! Sarap gatas? Sarap mag-inom ng gatas? Sarap no? Lusog-lusog eh. Sarap ang gatas? Lamig? Sarap! Sarap talaga ang gatas. Yum, yum. Ay! Gusto niyo ito, Dudu. Wala, nakalimutan ko i-video to. Ulitin mo.
Yung black water. The best. Galing-galing mga videos. I'm so surprised. Ay, pang lalaki ata yung nakuha mo, no? Meant to be kayo. As in. Meant to be? Kaya wala ko pa bang ever seen. Kimmy Kim. Gabi na. Pero, nandito ang mga bisita ko. Hello, babe. Thank you for coming. Dito. Tissue. Oh, papa, no? Ito ang bossing ko. Magpalinis na kayo ng mga sneakers dyan. Sa Repen. Ilagay natin yung Facebook page dyan yung link. The best. Pata! Hello, ang jowa. Please don't forget to subscribe!